Kula berajunan semakin mancer muka pani kami sami iterima kapi sareng Gusti Allah. Pas nomor 2 kula ajunan semakin hadir dalam rangka walimatul khitan, salamatan kunjengan sunatan khitan. Kita wajib sampurna pertama kali orang si asunat kita iki kita Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita pertama kali orang si asunat, maka sunat kita khitan kita wajib menikah orang laki melolo tapi maki orang bini sami khitan juga. Wallahu alam, ampun tahu sama tor masalah gak dinto. Kenapa khitan kita perintah wajib dari Gusti Allah? Kenapa tujuannya? Subhanallah, banyak tujuan sejeraje kita sesangat jeraje saos asunat kita telok manfaat si paling jeraja ternyata. Jadi asunat kita telok manfaat si paling jeraja. Panapaan si pertama kita manabi perintahna Allah mesti manfaat, mesti manfaat. Sunat kita kan perintah Allah padahal secara zahir rogi kita, rogi sunatan kita. Kenapa? Buang koncon kan rogi kita. 2 sakit. Tapi malah rogi secara zahir, sakit secara zahir, kita manfaatnya sangat jeraja. Kapan beda perintah dari Allah mesti kita beda manfaat. Tapi mana biarpun beda larangan dari Allah mun ilanggar mesti raja madarat agak dinto. Allahumma sholli ala Muhammad. Sunat khitan kita manfaatnya telok sejeraja. Si pertama sunat kita muang lebuna penyakit, muang lebuna penyakit. Itu si pertama. Soalnya penyakit berdeka itu teritan. Kita sombra penyakit. Ibuang konco kita muang lebuna penyakit. Itu si pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Kan bila beda penyakit X, beda penyakit X. Kenapa nih kak? Gara-gara ada di kadin toh. Gara-gara ada di kadin toh dari si sonat nih kata. Kenapa? Tak lebat neng jalan halal. Azina kulan mureng bini azina ngalle ka setonga ngalle ka bini tibi lahir anak pasti penyakit tumbuhlah penyakit X gara-gara nikah muang lebuna penyakit kayak itu si pertama. 2 asunat kinto ceritaan asunat kinto gempang araksa najis itu si nomor 2. Jadi asunat kinto perintah Allah asunat khitan kinto gempang araksa najis. Imbas tak sunat kelar sabilin ini temu lolo cerita jaring sulit pesir sekelar berakil abilinir berakil tak bisa gak itu. Maka akan sunat itu gempang araksa najis gempang ajega najis kan mila semua manabi anak kita asunat sampean abojeng anak umur 3 tahun 4 tahun kita asunat kak dinto mun itorot bisa sampean anak sampean perpanah bojeng pas ngampel anak gitu pas itorot bisa sampean bojeng sampean rosak bojeng betal anak apa sampean nanggung najis mi semani bede najis ikoncon din anak gak dinto emang kan mun sampean andi anak kita asunat 3 tahun 4 tahun umpamanya kita asunat mana bisa sampean asolat pas ngampel ini kesengkir anak gitu sengkir bisa sampean ngampel boleh sengkir jangan sampai abid neng ibadan gitu karena mana bi abid ibadan gitu betal bojeng pancingan karena pancingan hablun najasa nanggung najis. Allahumma sholli ala Muhammad. Di 2 nomor 2 gitu sangat jeraje kayak gitu. Pas nomor 3 teritan nomor 3 sunat kinto kenapa anam bayi nikmat jima asunat kita ada beda bekresem sekonek ini teritan tak apa duje ngampun lah sunat pada sunatan apa entah apa teritan ini beda resem sekonek asunat kita tujuan epon hikmat epon engki kita nambahi rasana nambahi nikmat ajima gitu. Masya Allah mana bita asunat dan jangan anak mungkin muntah sunat los nih kata los muntah sunat nih ini lah sepora saus itu bekresem kan tapi tak apa
apa nih kecil lah montot cuan gitu orang montak sepora la olate saos sampean ada gedeng ikombi betai kombi nyamanan sih kayak bapak gak nyamanan sih kombi Masya Allah ala jelas kan itu itu tujuan si nomor telok nambahi nikmat tajima kan mela beristong kejadian lambek gitu sabun beda kejadian yu benyonya yu cena kata saya yu ni ka entar ka Solve ke Jakarta bakat ke Jakarta saya nyonya neng ibu di andi pelako orang jeleng sini kala pelakona orang Islam keng Islam keuke siapa orang Islam keuke jadi iyun kita berangkat ke Jakarta ngarah sampai abulanan ini kan nyonya gitu pas ayu rayu ke pelako kareng jeleng kareng Islam si keuke nih kan jadi saling tunging saling kiak sampai dapat kabab nih kak apa ya mondeng Islam remi asonat iku ngara obu sonat ini kala jeparlo nanya iku wa ada remah lain rasa nanya iku ngara tretan gila ring Islam kau ke saling rayu ya rasai ngara apa ya rasai tinggal rasai abid datang iu di Jakarta kun datang iu sirbi nyonya tau leh masuk ke rumah aja apa beda apa muntak jelas sonat jangan sirbi ini sonat kan abang kau pun sonat usah masuk Islam sepenting asonat masuk Islam tak masuk Islam sepenting asonat anak tahu rasanya kasih kombi nih Masya Allah maka luar biasa sunat itu kan itu perintah Allah kan bila Nabiullah Ibrahim perintah sunat ni Nabi Allah langsung tak bertabaran teretan Nabi Ibrahim perintah sunat umur belum 10 tahun kan itu langsung Nabi Ibrahim tak nabar langsung ngelapak kenapa guys nah kapak langsung kapak teretan benih todi nih benih silet tapi kapak Allahumma sholli ala Muhammad kapak di Nabi langsung yantem di Nabi Ibrahim Masya Allah ini dari iman nah Nabi Ibrahim ke Gusti Allah ipanglo serang Allah mida iya Ibrahim engkau tak nyuroi pada iya Ibrahim abdina tak seneng ngakhiraki perintah ajunan ya Allah lebih seneng abdina secara cepat saos ya beri ide ya caran sepenting mari pengiran iku wateretan langsung kapak biar apa mohon gula sampean kiri pikiran pak cek kapak nih pak mun pahilang ketaki pahi pedeng nyoro tanang nih pak ini kan Nabi Ibrahim langsung teretan langsung kapak nih umur belum 10 tahun ampun si asonat kayak itu para teretan sami mulja sebutan anapa gak itu saja gitu perintah Allah subhanahu narema perintah Allah baik sakit dek masalah si penting karatu ke Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad para teretan sami mulja kayak itu ampun nak kana si macam panika ini Islam ampun ilati mengorbankan mengorbankan badan ngorban lagi jiwa apa kan ampun nerima perintah dari Gusti Allah ring tuana sami halal sami ridho pada pikiran si nyunatan nih katretan apa sering gitu mengedan bule TV tak bengal noro isonata ka masake ka dokter tak bengal noro anak tak tega cek pondeng sepo tak tega tapi mege tak tega kudu korban lagi kinto karena kinto ampun kon pakonna Gusti Allah istilah pun sabar nika sabar karena jepun hadis seriwataki Ibnu Abbas as-sabru ala salasati darajah iku sabar kinto ingatase telok derajat sabar jawaban Al-Quran saya iwataki sareng Sidina Abbas itu hadis iwataki sabar saya terangkan Al-Quran ala salasati darajah ingatase telok derajat pertama sabrun ala adail faraid nomor 2 sabrun alal maharimi nomor 3 sabrun alal masaibi Allahumma sholli ala Muhammad
Si pertama sabrun ala adail faraidi, sabar pedel ingat tasih alaksanaki fardu, alaksanaki kewajiban dari Gusti Allah. Kaula ajunan udi ilam dunya gitu pertama kudu ngadepin sabar alaksanaki perintah Gusti Allah. Abe sengkah siapa jangan jeka aja pas sabar pa pedal. Abe sengkah si ibadah jeka aja kento perintah Allah. Abe sengkah di PC si haji jeka aja kento perintah Allah. Abe iman anak si sonata nisr anak si son jeka aja kento perintah sabrun ala adail faraid, sabar ingatasi anekanin perintah wajib dari Gusti. Sengka bojeng, sengka apa saa, sengka jumata, sengka sing ngaji, sengka silaturahmi, sengka se lajin nareng sepo jaga aja kento kawajiban si ampun itu gasaki dan gula ben ajuran dari Gusti Allah. Melarat pak kita tangi mun gula ajunan sedep ketingkatan manis ibadah kinto. Apa jeng manis melarat nih pak, melarat sinyak benyan gula ajuan gula bersampean yang adaan panika apa jeng negeki sengka kan teki kaito sebiasa iman gula ajunan kinto apa jeng sengka ajumat keng oleng jeng aja ngaji keng oleng jeng aja teki bagi kaito si benyak melarat apa jeng pas manis muntah apa jeng kayak cetak melarat deh pak malah ngaji Quran manis muntah ngaji pak pelengen melarat deh pak itu tingkatan tinggi gitu. Makan sabrun ala adail faraidi, sabar pedel maki sengka Jumat tore jekaje maki sengka bojo tore jekaje benih karo sampian si sengka maki sing ngocak daripada pak nyamana manos sa napa manusia gitu lengkap ben nafsona lain ben malaikat cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun malaikat apa jeng, mun malaikat maca tasbih, malaikat tak tedu, malaikat tak deur, malaikat tak nginum dek masalah cet andi nafsu pak. Tandi nafsu, malaikat ketemu bareng bini tak tero, bujur tandi nafsu. Tadi nafsu, mungkin nurutin ben sampean ketemu bareng bini ratin pas tak ngabes keng olen jeung aja pak. Keng olen jeung aja mun pikir adu buldur pak. Makreng iman tak ngabes ring bini rajin kok keng ting nyabes maksiat ting tak nyabes mu bedir iku mbah mu bedir keng jaga aja gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah sabrun ala ada ilmu sengke sak lajin ring sepo lajinin kintu perintah Allah. Alhamdulillah ini lahu salasu. Nah, lahu salasu mi'ati darajah orang si bisa laksana ki wajib fardu dari Allah si tong keleki buruk itu depak ketingkatan 300 derajat gitu apa andi bagian 300 derajat amin Allahumma tengkam pun 300 derajat keng nika beda si bereen ben panika pak beda si bereen ben apa jeng panih beda si abren ben Jumat beda si beren ben haji beda si beren ben saya sebut gila kento kenapa si nomor 2 sabrun alal maharimi sabar ingat si ajawin perkara si haramaki Gusti Allah gak dinto si berapa sabrun alal maharim sabar ingat si ajawi haram kan itu kento saya berat deretan kan mila seborah banyak orang kento mon apa jeng kelar pak ini bagi apa jeng kelar haji kelar awirid kelar maca Quran mampu keng kamaksiat ki inde pak teki ingki pak haji telo kali pak keng mun beda maksiat ngadek ki Allah thank you nun ki Allah ibadah pajang iya keng arasanan pada mato ki apa nih kasih berat cerita Masya Allah
ibadah haji ingki salat ingki beda tahajud pak libur ngaji Quran keng bedereng bini ratin ki sirsiran pak landi kompoi ki lah tetep itu Allah melarat nih lah nih ajawin haram brrrr nih katiritan lamun bisa ajawi haram lahu sittu mi'ati darajah depak ketingkatan 600 derajat pak amin Allahumma mun gela alasanaki wajib 300 derajat keng mun bisa ajawi haram 600 derajat kak dinto berat ceritaan makanya anak apa mi berat cereng cocok kan apa sobolan pak cocok malah ki beda rayunan muntah ya bos dari perasaan dia perasaan ya Allah ki ngucap perasaan ceritaan terpaksa nyapa tak ikhlas maksiat nih ceritaan Allahumma sholli ala Muhammad ceritaan derem masih bisa nunduk mata gitu anapa warubba isyanin minal aini nyak benyan maksud itu sombra dari mata abek rosak gara-gara mata ceritaan maka cik malarat tak menunduk mata kak dinto polan somber dari kak dinto non Allahumma sholli ala Muhammad tretan sami mulja si beten kaula amulja akitur beten kol kaito si nomor 2 loh si nomor 3 kaito cumberaan boleh tretan kenapa kaito ke sobrun alal masaibi sober ingat tasih musibah si paling aki Allah subhanahu wa ta'ala ini si paling berat juga sabrun alal masaib sabar ing atase banyak-banyak musibah si paring aki Gusti Allah masyaallah kainto tretan mencari paring selamat tretan amin Allahumma mencari paring selamat dari pan musibah si raja ben sekene amin Allahumma Masya Allah karena bucek burun gitu tetan musibah gitu thank abu gitu tetan mau nerima nyaman kan seneng pak thank seneng pak kiriman telepon di Malaysia ya Alhamdulillah kok kiriman 35 juta Masya Allah saya pagi seneng Alhamdulillah 35 saya anak nikmat tapi teritaan pas telepon teritaan nih dulu menilo innalillah wa inna ilaihi teh apa anan kaki keker di bangunan mati nih pak ini musibah pak derem materi mana gula sampean sober napanten saya rasa sober alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya reanan kakek mati keker di bangunan tingkat peto innalillahi wa inna melarat nih ternyata melarat ternyata kadang pangeblak aduh pangeblak ternyata innalillahi aduh langsung pangeblak pak ya mun aduh benih kenceran mun aduh deh pak si kocak sopan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un anak umur 3 tahun pas mati derem pak nih lo coba anak hati nih lo innalillah derem ini si bisa senika pak melarat kan berat kan iki si biasa anak mati umur 3 tahun wah akar karwa lumari terkem rambingi cari Masya Allah ya cingolen 5 jam 3 jam bisa ngucap innalillah ya cek lah 3 jam pak oleh rayuan Masya Allah ini si pertama nih si berat lah anak mati innalillah wa inna ilaihi raji'un nangis oleh keng si matur innalillah pertama kak dinto sudbatil ula kali pertama sekejadian innalillah melarat gitu melarat ceritaan makin bang menteri perang selamat dari sepanan musibah seraja sekini menteri jawaki sareng Allah amin Allahumma Masya Allah cerita engki kan milah sepura pak orang ipat engki pangkat kento bi Allah benih karopulan ibadah mulolo punten tapi cepon Abdul Qadir Jailani ma wasaltu ilallah biqiyamil lail wasyamin nahar wa dirasati ilmin sing kok de pak ka Allah re beuni kalabeun apa jeung malam muloloh
benih kalaben apa semulolo, benih kalaben murok mulolo debuna Syekh Abdul Qadir Jailani sing kok tak depak ka Gusti Allah kalaben bejeng mulolo, kalaben tangi malam mulolo, kalaben apa semulolo enjak benih murok mulolo, tapi wasaltu ilallah bil hilmi bil karami wat tawadhu'i wassalamati sadri sengko sedepak ka Allah ya boleh ekwa selain apa jeung selain tangi selain morok engko sipas depak ka Allah bil karami kalaben lambe nika dipun Abdul Qadir kalaben lambe wal wat tawadhu'i ban adab asor merendahkan diri, tak sombong, tak gendek, boleh wassalamati sodri salamat dada, salamat tak hati, tak suudzon kau reng, tak nyangka cubaan kau reng, tak nengonekan kau reng, tak rasanan ari kok sepas depak ka Allah iku watritan sedang sabtu kalau ben lambe iku sabar tretan ambek ketok berok ngadepi musibah gitu Pak pagi Masya Allah sama Cina ampun banyak ngalami gitu ampun sering ngalami berat lah makanya musibah gitu walahu tis'umi aji darajah neng sabar gitu depak kesangang atas derajat tretan orang sih bisa sabar depak ketingkatan sangang atas derajat amin Allahumma makanya patek kibi Allah benih karena gara-gara wirid mulolo benih gara-gara ibadah mulolo tapi kalau ben sabar gitu loh beda orang yang penting kipangkat kento pulang laku sakit kiam tuh seng almarhum kaisa kiam tuh putra ki Zahid kenta kaisa teretan ki badan laku songkan mulolo sehingga ki Khalil bapak bupati Pamekasan madebu ka kiam tuh le ekwa le tuh kika sampian mau diberi pangkat wali bi Allah benih keng pulan ibadah nale ekwa keng pulan laku kering ekwa keng pulan laku kering mun sampean diberi pangkat wali bi Allah keng pulan laku kering bi Allah ekwa jadi iuji kita mata yang kia pangkat retan maka lahu tis umi aji darajah orang sesabar ngadepin kita dapat ketingkatan sangang atas derajat kan orang kita Allahumma sholli ala Muhammad tretan sebutan kaula amul jagi terhormat ku laku tretan kula pernah matur insyaallah ya akhirat kita ku laku tretan malaikat apa ngumuman kamu nusok api tretan malaikat asiaran siarna malaikat ibu kuah pengumuman dek menusah api ayo kabala sapaan orang sandi pautang ka Allah sandi otang kau orang disapaan setiap maju ke bola orang ibu-ibu atau kotok kepitritan Allah syaran yang beban aras ini ayo ke bola sapaan orang sandi pautang ke Allah marah ke bola Allah di otang ke sapaan nih wah atau kotok ibu-ibu siapa karena mipah bude pengiranan di otang idim bude pengiranan di otang iku watritan aja wak malaikat boleh ayo ke bola siapa lambat saya lakukan pasal sabi Allah ke bola bini na kering ilatinin ki mate mari mati bini anan kering ki mate boleh mari anan mate sampai na dua mate roma na ki rosak ayo kabala sapaan atau koto abu munjiang ko andi iku kok bini perapani operasi pah mate salah tak abu peseng abi terperoleh mak ki mate kok kabala kapi mator dan gula cek manusia dan gula dijawab bi malaikat Arya beni pengakuan kosong dia are kutu benda tanda tangan dari ya aja wak manusia di sisa asos salam buat ilam tunya abo lengkap pun stempel lah nih iku buat retan nih kabur stempel lah nih ponduk kabibi malaikat nih kayak setor ka Allah mator ka Allah malaikat kento ya Rabbi kento pangeran orang silakoi posos sabi ajunan orang si sabar kamu si benah dari ajunan kak nito soto ya Allah kenapa cepon Gusti Allah malaikat orang dia kebe sabe kata tasajaratil balwa sabe iba bena kajuan musibah ya serongan tos di segwa Masya Allah ike bukan pi orang sesa saya alam dunia ni ketretan isabe iba benda kajuan musibah ike ima kajuan musibah iswar ketretan iswar orang sesa saya sabe ibu benda swarga ngantos orang sing ngabunga alam dunia berapa ngantos semana 500 tahun tretan sehingga orang sing ngabunga sita teman saya alam dunia ngocak ibu benda minta engkau lambok do iya iku tretan minta engkau lambok artinya mau depak akhirat pada terus sakit iya tretan ya cek dari depak akhirat tretan
muni alam dunya takut kesusah bagi alhamdulillah wiki sabak ibu nakajuan musibah 500 tahun sing ngantos ting sing bunga orang saya tak teman kesusahan sekali makan mun bisa mun gula sampean icapo ujian musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah nika rabun Allahumma shalli ala Muhammad dan sami mulja sebutan kaula amul jaki turboten kaula hormati karena teretan beda tujuh nagapi Allah kinto abe ipasosa kento beda parlo na Allahnya besenika king mabunga ajunan gula ajunan ku laku ting dapat ke alam akhirat ipa bunga abiang padahal makin kita cuma telur tak sebidak telur tahun kan 70 tahun itunya gitu 50 tahun belum 10 tahun ya akhirat kita abadul abidin sak lanceng Retan. Maka gula bersampean utori usaha setelok pane saya dua campur ala adail faraid atau campurun alal maharib tore usaha jauhin haram lakonin perintah wajib dari Gusti Allah. Hadirin kento ampun Rabu siabu gua dan gula sekento saos bantaran banyak manfaatah ben barokana amin Allahumma cuma gula mesen ga apa sera Cinuruddin nikah saya sunat nikah cerita Muhammad Hanif Kinto kombonya Cinuruddin nih kula mesen pengaji pas sekolah pemunduk pengaji pas sekolah pemunduk anak Kinto selain Kinto cek lepas dari pengawasan makin munduk jaga berengah anak Kinto selain bagus anak Kinto dari ring sepot retan boleh bagus coba anak Kinto dari bereng almar'u ala dini khalilih beaben Kinto tergantung agama na berengah mun berengah agama na saya keng mun berengah rosak retan iki rosak sepora pak sepora panjenengan pada boleh putran kiai pada boleh putran ustad panjenengan ring tani tapi putrana panjenengan abareng orang bagus pak pada boleh putran kiai ustad panjenengan putran ring tani putrana abareng ben orang saya pak iki saya tapi sabora mak boleh karo sampian pak maki kiai maki ustad pada boleh karo sampean anan abareng ben orang rosak pak iki rosak bareng ben orang rosak abareng ben orang mabuk teler pak teler mi teler berengah lebihan ben interan ini teretan almar'u ala dini khalil beaben kita tergantung agamana berengah mula bereng saya insyaallah saya keng mula bereng rosak tak kubetir bekal rosak olaten telur ini kata sorok teritan Allahumma sholli ala Muhammad telur ini kata sorok tapi kelero bereng telur abereng ben buja pak malam acen telur teritan mi acen dia tak sorok kelero bereng ngalak bereng buja iki padahal tak sorok gitu anak kelero bereng kan ngastete pertama iki bagus anak itu dari ring sepo dari embu terutama dari embu mau lambu bagus kayak itu pas boleh gitu dari bereng kan itu jaga bereng jaga kangkui bagus anak karena mun anak bagus sukses kau leben ajunan keng mun anak rosak gagal kau le ajunan iki bagi Roma tingkat telok mobil mewah PC gempang emas atau koronto tanah lebar sampai usaha potoro keng anak tak terocak gagal pak beda manusia kau benar tengah tandi Roma nih kene tandi mobil tandi sepeda motor tanah copek tandi emas belen cemalarat keng di anak telok terocak sukses pak sukses
Alhamdulillah. Alhamdulillah tretan sami mulja sakadin totor ator mantirin banyak manfaat ben barokana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.